Yin Yang. Ali mislila sam da ćemo svi... Čula si mamu! Ispali me! Srećemo se Super junaci su zabranjeni. Ali želimo srediti zlikovce. Bez toga sam ništa. Ma nismo mislili da moraš. Molim? To sam čuo na TV-u. Ovog ljeta. Kontaktirao me jedan tajkun. Želi razgovarati s super junacima. Pomognite mi vratiti super junake na scenu. Trebamo elastiku. Vidimo se, dušo. Ja ću paziti klince, nema frke. Vratili su se. Ovo nije način na koji se to rješava, tata. Žele da to radimo ovako? Ja ne znam tako. Zašto mijenjaju matematiku? Brojke su vidi se, brojke. tata. Brojke su brojke. I cijeli sad Drimograd lagano drijema. Kapci baš su teški. Budnog... Nema! Iz Disneya i Pixara. Ne bih ovo mogla da nisi sve preuzeo na sebe. Ja moram uspjeti. Tako da ona uspije. Pa da i mi Shvatio sam te. Pa šta? Ovo nije normalno. Ali ne mogu mu stalno davat kekse. Poludio je! Ne gristi trticu. Izbavitelji 2. Rijetki uspiju, biti roditelj je junački čin. Rijetki uspiju. Uskoro u kinima.